Ki nong shong shnong jong ka shnong dai stong East Giant Hills, kilapin pau ka jing persha jor ya ka jing thmu bantei kharkhana dobilan, kabahe da ka company Shri Cement Limited, kilapha ka jing tho shu menteri rangba du kari u Narendra Modi, Shah u Union Home Minister u Amit Shah, Shah u Union Minister ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change u Bhupender Yadav, Shah u MP ke Shillong u Dr. Ricky Singkan, Shah u Nong Yalam Kalyang Persha u Dr. Mukul Sangma, Bat Shaka Meghalaya State Human Rights Commission, da ka bapin pau ba kani ka project kan kta iki jakarem, ki tinlong bat kamariang, bat kan pinjulor ya ka jingyo kam jong ki pat ba kani ka shnong. Ki nong shong shnong kila kin no ru, baha ka public hearing kabla long ha ka khat khandai tarik uno pra arjar apusan, bon ki pat nong shong shnong, kila sha khang, banyadon bentalang, bat ban pinsngo ya ka e ka ba ki persha, kila kirpat ya ki bor badai pej ban shimkia mardor, bat ban pendam ya ka ni ka project, na ka benta ka jinya dai ka mariang, bat ki hog jong ki trai shnong. Katrina o bonlang pangap senong restong nawan sini kadang masih tang jongi kum kinong senong dan si ketua ningot iwan sini nakumta pan saya pan satu hari ini dari buat ada Shri Cement Integrated. Okay. Namara bahpo senong jongi nadu bang ilayo nadu baka lupan pan NUC nangi kala dapat senong atau kadon kajing ya tai panggane bangi kinong senong ni keren bon sen nadu ke komite senong nadu ke dapat senong ta kadon pada kundung ram tena kata kadau ni kinong kam senong nadu senong seperti senong kim don gajing ya percaya sama percaya ba kim ya alat ban ya tai ide bat kan ya kam te na kata kadau ni kumbi nong senong ki bubun ke balangai dan percaya jure kan ya kam ta hakin ide bat kan ya kam nadu order bar senong nadu ke ni ya nomor bagi nongkit kam senong ki lai ya kira jung order bar senong te kumta ni kumgi ki pai ba nong senong ni persa jure ke jung ai industri jong wa senong rim ban ki muskatri tiena kata kadang ni kumgi nong senong ni persa jur ni agenti bro cara ciki departemen ki beper duga adu DC adu Meghalaya State Pollution Control Board taruh ngidang yaginti yakni kam ban percajur agajing ide nadu ka public hearing katkum ga jimpen mi na ka State Pollution Board yakni ka public hearing ro agajing ide bakani ka public hearing kam alat ini ginong sosnong ban ya pen saya pun satu agajing ide bakani ka kam public hearing kisah pakang ti ini kinom alat ini ban le man persungau ya ke jingdon kam jongi agajing ide bat ki jingdon kam jongi ba te na rawi percajur bat hadu mitang na ya ti an percaya ke jing le jong ka kinom kam senong bat hadu ke ingkat kita nak sorkar bat hadu ke NGO mungkin don kiba juga rab ini bat mentaruh ni kepat
iki ba kena ke kam ka sa nyon ni ki kinong sa snong mat ka sa dong ri to ko snong te ka ta ka daw pat ki bor ki ba halor ki ba ki ban yara ni masalas ni ta ni por ngam dan ka ban keren ban sai dan ai sistem ka ya friend po terbasno kadang ka jia penting da ko supai ba baro ta suaman ai anus usi ya ni ka treatment tadi langki susno baro kadin ba penting ka agreement ta ai anus ta nong kasno kela ikene kim lekat ko ta ba de ka daw ni sa jor ni mga iba tingson sengshai kumriu shimet baju don benta ban ya rap ya ki parado pasnama ki bon ki ben kementa ya kabai dei bat kajingwan changa hang ne kade bai dei bat ka project jong ka Sri Cement Private Limited kabala thmu ban bo no ya ka project ka jong ki hang te ka chnong dai stong apo east india hoi kumbala ong imam ta ki nong chong chnong hadin ba kumai tho ima ki sarkar leng ba ki let mi saki department ba prepare na do DC MSPCB bat kiwe bal ki I copy swaga public hearing hadu ka public hearing what hadin public hearing ro kila let mundon basna ki tekila mi sanga hadin ka to ani por men hakani ka teyo baladep kila pensngo nga nato pas dang hatu ka ba kila yan enti kumno ka jaya ki kila pensngo te habai debat kan ni hadin ki pensngo yang tengah rekomendasi ko ba don iban yarap nang salam tengila ya kalen tingila sedang na benaka ni tayo baladep kuma itong iba ka kami ka sedang hinato nang te nakador basnong kaba kinong yang snom hagtu kapor kila kisimrai jubor klemda pentip paro ya kijing ya enti kejongki kamtam hak swaban ai enusi kila ya pliujing mutri tamba klemda rai jabaro lang ban ai enusi kila bor ya kataman la enusi ka next tepat ki yalam makla yo pai ba apo snong apo tau te hadin kata hadin prinsnyo ngi paro kijing itu yang kinat to basdang ya napo snong kumanga ong wad ka NOC but kamtam ro wad ya agreement jong ka Sri Cement plan but dobar snong dai stong it is not well known ya baro kinong snong kila tang kato kaningut kinong ilam snong te namar bal aja kumtam don bas ngap su apo jong kas jela ka jongi nan lawor ba kinong snong kila mi kinong ilam snong kila mi syaki bor badai pe kim don bas ngap te manga bat ka team ka jonga ki badon ki legal advisor ki social advisor ki riu sampang ki riu ejri ki riu ej mariang ni apli jing mod hadin bagi tho tingin abo drum ek memberndom ya ki kumpa ki itu te ya kata ka memberndom na do men hakane ka monday ka khandai tarik ni la tho chado u prime minister baar ka honorable home minister balai cha honorable union home minister ubadai pe ya kane ka benta jong ka ministry of forest nang tang ila pha chu chau secretary badu director general jong ka ministry te ya kata ka ba ngila pha na do khandai tarik lemba ka post office ngila confirm ba kala appointment ka kharwe tarik saki department nalor kita ngila thoro cha u honorable MP jongi ya ka jo ka memorandum ya kata ro uba iba sengkon iba di honorable MP jongi ula yo kata ula simkhya ngila thoro cha ka Meghalaya human rights baro hakata ke depa khandai tarik ka monde te ya menta kasniro ngila mi pat sa kini haki level jongka jela ke jongi pamut menta ngila ai sa ka jo ka complain hende ka approach pat ya phet ka contents ka jo ngale mi sa Dr. Mukul Sangma hoi imdal meta kasni ila ya kani ka kam ka memorandum jengila pediang dai ba Charles ba arpat ngila kwa ban ai ngila don ka memorandum man ai sa ba arden tang ban ki kam bemla care mene ngila jingsang ngila ya kan muban kendo i tamba emergency cases ila mi te ni iPad haki nong yalam jongka party bangi kendo enta te sno komendro ban pentip sopai ba ya honorable MP menin alor marsin yo yaka memorandum jongi ila let mi cha ka kamra jong minister union minister badai pe yaka forest ila airo da ka jing tho na ka liang jong MP cha ka ministry
ba kandai ban suspend no ya kane ka proceeding jongka public hearing namar kalong illegal. Te ke ground pat ke ground bahaka ta memorandum nama ka memorandum jongi ka poi hadu khatsan khandusla te tharaim sa kapor neiban kana tiblu to yapi taba kan nongkong ka strong ground hi jong kan nong dorbar jong inong chong snong ku badak kot daki aspa tam mur ki bah persa hadu mentakas ni aspa tam kade ke snong kabarit hende daki aspa tam yo kan ba tuna aspa sentau tuna aspa ndrupau ki bah persa hadu mentakas ni ka ground ku nongkong hi in general kalau bayi kata yang ke NOC nalor kata ba ka NOC kimpat ki claim da jing tip jong inong chong snong baro wajah ka agreement ro ka claim da tip lang ki don tang chi arlai line ka agreement te ka main nalor kita ki main pat ki substantial ground ka jong ni kalomba hangte ha ka irang ki ba kata ki set up jong ka treatment marjan bat kata hi ka don ka tu ka light pra bat labit cave tharai upai ba nong chong hi jakala kiti itho ba ka e ka ni ka krem i ka ni ka ti kamut ka weina ka longest cave hapo south Asia bat India hi bala de bat ka labit cave baro kini artili ki cave nalor taru kadon pat sakawe kaba ki ong tinong we ba ka rare and blind cave fish kiba scientific term jangka neoliso leaf chillers penar kiba kidang siam hakini kipok krem teklada island ya kani kasismen ban ketrekam ya kani kini kinca kaba arpan kaba madu ya kejalla kade ka violation of Meghalaya Land Transfer Act kadon ka agreement which is in public domain ba nong chong chong balai local Mr. A u ya de ya thid ya kata khandau directly but u Mr. B u balong u non tribal ka jingkali sa ka sarkar leng bakala tatai kubor ba sarkar ladna to meno phila de yangi haba pim pecho ya kam Meghalaya Land Transfer Act ba phila ailat ba u non tribal un thid directly ya ka jaka jongi ha kane ka bri ka jongi na u non nau tribal pensai yang pajba pensai yang i meno pi change lanai meno pi ailat ba ubar jala ulak banthet ya ka jaka hangni hakabri kejongi kata sarkar pi dai pensai lem pensai kamut pi ailat ya ubar jala banwan thet no ya jaka kat baki mon hangni hali kejongki kadon roki cloud snong marjan kindon roki denso ki ki pedan kam ki livelihood kejongki bar within a proximity hakani hika cement plan tekini to ki katuk ani ki main points bagi la ai te dong bon dang bon so ki ground bangi la tho sakini ki paro kumbang ngalajar ketenga do meni bala sedang kane untuk ka nosi kamot yo ki ya so bui kini ki briu badon kti bat ka simen ki briu local hi jongi ki ya so bui bat ki to kinang yalam sinong haktu ko por taki le da ka ba da pensai than yo pai ba hadu ka sni public hearing tarai piyo ilun ba kimsa te kito kiba attend ya ka public hearing tang kito kiba na ai kejing kersan Henry leng bakila kitai kubor piyo iba kinong traditional ro kila sak kang lenti hagito ki ngan ai keteng yuno kum to kito ba kong mas yo kidai gunda ki kang nango ngimtip kila sak kang lenti ki traditional ngi kumu pai baro taki sen bahalang ro bat mga hilo ngedon bentaban mulai isim benta public hearing mangipat nak ni kebenta bagi bandrung sa kejaka ban belum hari mangiro kila sya kang lenti ngila ya kren baru kang ba kim sya keba apat wat udisiro le makila patai kubor ngiyo i ba u habjai da kejat u yo iya kita ki gun kita ki baden sok mas tamba u klem kren kamu there is something kuba kibadon hakabor nado sarkar ki district administration pat kita kinong yalam sinong kiba yalam bakala ya kinong sinong kadai stong isuba kidon tingya dai ban lekai pai bakum ni te yamentahi ngin apkat tok ani for ya respond kumba ong nad ngina pa na cha delhi na do prime minister home minister union minister bdp ya kani secretary of the department director general ngila pa ta ngi skem ba kan don respond tang ba ai kubla ya honorable mp bajongi iba ila ya kendo menin bat honorable union minister ila simkia ila dawaro na ka MP ila dawano union minister ban suspend no ya kanika proceedings jongka ketaika public hearing
Tengin up ya kata namari yang pila lek kumta ngin up ka ika central government kan lek kebaar pat hapok ka jalajongi namar meneng ila ai sa kopi chau i Dr. Mukul sama ibalong i leader of opposition baca iba aden ibalong inong yalam jong party ni kemilan tiba kani ka benta kin sawanra akan ka baca session ke bansawan kin saya tir bania discuss bania debate halor kani ka benta hapok sekretariat tengin up halor ba hadin kani ngisa Lara empat chano ngin somperkat ban ngin lepat ya ke next step kai ngin le ngin je topi andala poi kata kapua. Saka we ke benta ke ba pelaba menta ka lomba kat kam gejing itu jong gini kitrai snong kila don gajing pentreng kita emang teh ka project site. Ya kata ngaku ban bu jing kelia ke sorkar. Haswa bangin sim sinjam hakti kerpat ya ke sorkar ban lek hasport yang menta ngimtip kumno kan yo environmental clearance klotlo itang sudah claim da environmental clearance claim da consent to establish kumno kanika si simen ka trei thai menta hakate ka project site mdai bi ai khang sarkar ng padi pi khang lani ngin sim ya ka bor hakti banle thang mangi song api kong hi amin nang song snang dan poi sini demi sini libenta vato yai yai snyasi và ni simen da poi sa snang yang i và penjat ale ite thorep thorang ini bhai ki khamtam chatai thanyang i isantia stai ponang khle i varo ini ibru i chnang i em hapo yang ir kanong khle de i mi hirap hiryang vato ukhu ba la ir ju je thet na yo da yoi pana rep hi di tai heli di tai pen thor yang i but am jo le la da po ya ni simen la penjat dia wani bo mi i aminang song snang yang a dai stang ta am jo la khamtam i umdi umbam yang i la da po ya ni simen Shri Limited dia wani di da yoi di tai umi bizaklia but am jo la tin ya yen yo de tangi di le am jo yoi iwa keloj ater ta am jo le i johor iso wada je yo damai yoi damar yang we la khat bo du blai antu tala da dia poya ta simen penjat te ideno yoi la khat tai johor river fresh iwa jo yoi la khat na khlo iwa bo du blai ta am jo le ane por perchak jora wato i hi aminang rem 6% setai spot chnong yang i mido hirap bat aral yak tho hi lekhi hivi to do hirap dani tala da poya ni simen ila penjat setai chnong yang i dia boni bom ite ikon yang i but am ju le ate petin yang i te am ju ila iwa hatai thomut iset ya ta simen và da to atas simen haperdi kre iset ya ta plan yang ka da voro hatai da rot sodong yang ka da dap doi heli sudah thorep yang i sudah tala da jia set ika hatu te in hi ate da doi itai thorep thor yang thoki yang i aminang rem Thank you.